a ku na gezi vaaki lava a va tivi leswaku va endla yini. Ndyangu wa Dumelo Lidiga hi un'wana wa mindyangu leyi nga hava gezi. Va tirhisa xitofu lexi xa gasi ku sweka. Eka timboni va tirhisa generator leswi nga na mune wa malembe. Tanihi leswi masipala a nga va timela gezi hikwalaho ko va va kolota mali yo tala. Kambe xihlamariso i ku timboni ta le patwini ti tshama ti lumekile hambi ku ri nhlikani. 35,000 yes, since from 2017 to current. They disconnected and kolota like 7,000. We were paying the little that we have, but there was something going to municipal. We have receipts until they disconnected, and they're still billing even though are namabon. Mutshamaxitulu wa nhlangano wa vaaki wa Lotus Gardens, Atteridgeville na Saulsville u sole swinene dorobankulu eka ku ringeta ku makelela swikweleti hi xikongomelo xo siva mali leyi kayivelaka eka masipala. U ri masipala wu vhumba kunene tihakelo ku nga leswi endlaka leswaku vanhu va nga hakeli. Nhlangano wu ri wu ve ni nhlengeletano ya le ka internet na masipala. Swin'wana swa swiboho leswi nga tekiwa i ku vuyisa gezi eka lava nga timeriwa. We need a scrapping of bills from 200. Reason being, the way we were built, that was called, we call it a guesstimated figure. Masipala uri endlelo ra ku vhumba tihakelo ri le nawini.